Hagajingja ke bishir kai ke wega kena skul ke bakuliah kelas 12 na mairang kala sya thombor haki brio ki bamla ban itu dur kemat kat bakarawan final school. Kini kena skul kala sya dua mau negi benta ke dur kemat bat sya pen mensawru dagatari. Bat kini kerunar lebar ngam duk ban pen mensaw susu eka. Kini kena skul ke dan mentah pada ngejung sumar ha civil hospital Shillong. Kat kum ki kubor kini kejingja kala ja ha ka khat kendai terik jong unai lur arajar artulai. Ya ke kini kena skul latip bagari nasional lau bertun haga distrik Eastern West Khasi Hills. Ya kini kena lalap bagi para kena skul pada ngejing lingkian ke senam. Kini kena lalap nengkong yang sepetar jongka hasurok perhadian ni kejan ki bala sop senam haswa bagian lap kena ha ke weke jaka klau. Kumta kila pertama marmar kejing erap ni kinong yat nong yang hakatan ki bala pinkit no marmar ka hospital manio kejing sumar. Lalu kena kejing ja ki kulit kemairang rengkat bat ke crime scene unit jong ketenat CID kejela dalik pois kena kejaka balap ya kena ban penlong ya kejing tokit. Kala dua bala thok kena kubor kampak dan setia kejing lap dia ni kena gerunar pak kejing temu gi balik ya kena kampersya ya kena skul. Kejing tokit menta karang ya ceprang. Lam sau na rendang imat bau ku pat takatari te nakakli nakingap bo syak lam thamau